Kithomo gĩa sekondari gũkĩrikana mwaka wa 2018 kana 2018 igambo njarĩrĩ iria rĩrĩ gũkairĩria gĩmĩthĩka ntũri rĩrĩa mbona magamba rĩrĩa tũkethwa mandu rĩrĩa tũkethwa ajetegerwo ayo na ũkarikana mũthenya wa goro ũgoro EACC kana rwangu kumo na rwangu kumo rwitire marito mwanya marito nyamwe umwe igimure marito jaja ni munini wa ngavana ndene kaunti ya Meru Titus Tochu ura araugire ati kagita kare athurirwo ari munini wa ngavana nikirito murungi gitara jairi atari akubuta ngugi ya kwithurwo ari minister o mantu jegie kigina ndikumenya kethwe gambari ira rikethwa rikinya kotini nya kumurigiria tikethwe kurigiria ngavana wa Meru maybe nyawe atikethwe akitswa gitikio ngavana na imjo mantu ya mutu gutatutegerete aja ujo lakini nandi kintu kiotegero muno ni uria igambari iri kiambiria ukeja kwithurwa thikari nturi bedi beja bongwa bena kawira Mwangaza no ndo mbe kutongi kwira mbunge wekuru kawira Mwangaza no mbe ukinya kotini na nandi atukotwa twitonya imoko mutu konyera bitho bekarinde na kakita katikora mbuga ndaika ndongo ena igambari rikethwa rikiambiria nikana tukethwa twikuretere igambari imwe kwa imwe kapitonye kotini tuonanie barapo mbete kutha bekinya jauzo Since March, Ms. Remita?